Makanano miyang idalit, ing dalit ning Ginoo, king labod ning dayuan, nung kalingwan da ko, o Jerusalem, nako sa makapanigtigan po. Ako sana makapagkanta po, sakaling kalingwanda ko, nung aliwai ko, ingituring kong peka maragol diling tula, king biyako. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, tutuping dakal ing lulos ning Diyos at maraguling lugod na kay katamo. Binyaya na katamo kang Kristo, kanitang metetamo, king uli ning kapanyalansang tamo. Miligtas kayo, uli ning mayap ng pilubluban ng Diyos. Uli ning kekatang pangayagom kang Kristo Jesus, mebyeta mong pasibayo, kaya bena, banmiral kaya bena, karin banwa. Depatan iti, ban karing daratang panahon, apakit na ilang sukat ng degulan ning kayang mayap apilubluban, king lugod apepakit na kekatamo, king kapamilata ng Kristo Jesus. Uli king mayap ng pilubluban ng Diyos, mengaligtas kayo, king kapamilataning pamanaligyo kang Kristo. Ating kaligtasan na iti, pigkalob ng Diyos, ate ibat ke kayo. Iti uli ning ke kong dapat, inyaya na sukat pagparangalan ng ninuman. Ulinging Diyos sa linalang ke katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus, ban idikil ing bieta mo, king pamanyap at mayap, asidyana na king Diyos, keta pang minuna, para kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan, ligaya keka o Ginoo.
I Jesus nga nakang Nicodemo, nung makanano neng tinas Moises ingubingan na tangsu king disyerto, makanya naman sukatitas inganak ning tao, baning ninuman maniwala kaya mikabiyang alang angga. Uli ning lugod ng emunano ning Diyos king yatu, binyene imbugtong ng anak, baning ninuman maniwala kaya, mate, nune mirina niyang biyeng alangangga. Uling tinubod niya ning Diyos ing kayang anak king yatu, eban atulan, nune kaparusan ing yatu, nune ban miligtas siya ing yatu king kapamilatana. Ing ninuman maniwala kaya, sukat miyatulan kaparusan. Dapat ing ninuman maniwala kaya, miyatulane, uling maniwala king bugtong ng anak ning Diyos. Ing kayatulan yapin iti, di natangya ing sulu king ketiking yatu, dapat aliwa ing sala, ing liguran ding tao, nune ing dalumdum, uling marok, ing dapat da. Uling ing darapat marok kasaman de ing sala, at lalapit king sulu, ban mayakit ing karelang dapat. Dapot ing ninuman darapat king katutuan, lalapit ya king sulu, ban masalang mayakit, king ding dapat na, daraptanala, agpang king kaburyana ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning kayakatamo kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayungan. Salamat po. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. So muna pong dili, buri tayong pasalamatan, iya pong Arnie, yung kaya katamong parish priest at payaga na katamong makapagmisa, panakayabi na kayo, maski ngayon mo pong Domingo. Ako po pala among raw. Okay. So yung Ebanghelyo tamo po ngayon Domingo, ibatyak ang San Juan chapter 3, verses 14 to 21. Meto mo pong sentence ka rin, impigunaman tamo. Nga na pong San Juan, uli na ning lugod ng emunano ning Diyos king yato. So, simpleng lugod, lugod yung emunano. Kaya Tagalog po yan naman. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa mundo. Simpleng lugod, matinding lugod. Kaya in English, makanya niya naman po. For God so loved the world. Ordinaryong love, so loved the world. Puri ng sabyan, we have a God who loves us, who loves you and me very, very much. Ini po yung pigunaman tamo. Makanano tayong abalo, makanano tayong aranasan, ing lugod na ning Diyos kaya katamo. Tanay po pakalalam, tanay pakatasing pisasabyan, po sula-sula po kingere o panbanwaya mo po. Ngayon man, aranasan tayo, ing lugod, matinding lugod ning Diyos kaya katamo. Doon yun nalamo po, reng kaluguran nyo, ing lugod mamilatan kaya katamo, itangan pagnasan tayo, itangan buritan, itangan paninapan tayo, itangan panayan tayo, ing luguran, ampong lugod karing aliwan tao. So nanong abalo tamot, baka nanong tayong abalo, ining lugod na ning Diyos kaya katamo. Simple mo po, adong bagay. Mumuna ini. Nen pong mga sal ko, agad kong sabihin ka rin kakasal ko, loka kakasal kayo, mo uling atin kong kaluguran. Tutoy ta, bista man tutoy ta. Nakaman kasal nung may kaluguran ni metong nga tao. Pero ali, kakasal kayo, ali uling atin kong kaluguran, pero kakasal kayo, uling maniwala kayo, atin metong taong lulugod kaya kayo. Kaya po, maragulya po pa manaliway ta.
So, kakasalta mo, ali uling atintang kaluguran, bista man tutuita. Pero kakasalta mo, uling maniwala tamo, atin metong taong lulugod kaya katamo, at susumpang luguran na katamo, at yan nakakatamo lakwan, maski pa nanong malyari. Gang maduling na kimbiyan, nakatamo lakwan, uling talagang kaluguran na katamo. Makanya niya naman po yung sasabihan ng San Pablo, karing sulat na, bayo tayo pa liguran ng Diyos, yung Diyos minuna ng linugod kaya katam. Bistat man makasalanan tam. Ita po ing mas tutu. Uling pong potang isipan mong ikang lulugod, ay datangin panahon sumawa ka't magal ka. Pero nung balang kay balikdan me at lon ming katutuan, atin metong taong lulugod kaya ka, manaliwa ka panlalawi at maging mas pasalamat ka kimbiyem. Pali po anyang milabas sa First Friday, celebrate ko pong 38 years anting pari. 38 years na ako pong pari. Matuwa na ako. Gang lupa ko pang 30. Ne? Tama. Ating ko pong meto kaklase nga na ako. Hoy, Raul nga na. 38 years na tayo. Hanggang ngayon, pari pa tayo. Talagang naniniwala akong may milagro nga na. Pari kaya ka no, uling ating milagro. Ako kaya, hindi ako. Pari pa tayo dahil may Diyos. Hindi dahil may milagro. Pari pa tayo dahil may Diyos. Kilala kita, kilala ko yung sarili ko. Maraming beses na gusto ko nang sumuko, gusto ko nang tumakbo, gusto ko nang umayaw na sa pinusukan natin. There were times na hindi tayo tapat. Alam natin yun. Pero naging tapat at mapagmahal ang Diyos sa atin. And that has made all the difference. Tandaan lang po ninyo, damhin nyo sa puso nyo, panamdaman niya, talagang talan nyo, talagang tandaan ninyo kayong puso nyo. Maski nang malyari, atin metong Diyos na malugod, amalugod, kaya katamo, kaya kayo ampon kako. Dakal problemang milako kimbi. Nung tatanggapan tayo po ita, natin tamong metong Diyos na makaintindi at malugod kaya katamuan. Amen? Amen. Kadwa, nang kayo po isipan tamo, itang lulugod, itang mong magsakripisyo, itang mong magobra, itang mong babye, karing kaluguran tamo. Totoo po ita. Manintunan kayo para karing anak kayo, magobra kayo, baka matimpakan karing familia, ito po ita. Pero nang kayo po isipan nyo, nang kayo ring kaluguran tamo, ilang magsakripisyo para kaya katamo. Ilang mibabata para kaya katamo. Ilang magpasensya para kaya katamo. Mas tutuya po ita. Halimbawa, magobra kayo para karing anak yun. Totoo ita. Didinan nyo lang bakal, magobra kayo para karela. Pero nang kayo po, makanya ning laway yun. Yung kabatutuan, ding anak yun, ilang babiye, dahilan kaya kayo, para miyeng masalesip. Ding anak yun, ilang babiye, direction para kaya kayo. Ding anak yun, ilang babiye, kabaltugan, kibay. Kaya naman palaging kayo magsakripisyo, kayong darapat may karing kaluguran nyo, ali po, ay, yung kabaliktaran totoo. Yung asawa yun, loko, pibabata na kayo mo. Yung asawa yun, magtsagaya kayo. Yung asawa yung pagbigyan na kayo mo, banga lang pati. At ito, yung mas totoo. Amen? Amen. At tandaan kayo po yung mako. Yung mako po, miris siyang 91 years old. Metwaya. At yung matwaya, isipan ko, yakong mamasyal kaya, yakong mitutuki kaya, pagdala kay maskinano, bala ko yakong nang darapat mayap kang mako. Ano po minsan natin yung kakaluguran ni mako, kinuwento na ka na ako. Yung taulid ang pamisabing mako. At pigtapat na kanong mako kaya, nga na kanong mako, balo mo, miras kong makanyan edad, meto akong makanini, uling alayang kayabe iamo.
So hanggang tauling pinandit ng Biyena, ako pang isipan ng mako. Aliwa akong bimisip kaya. Ay, ang gapong tauli ng bekit ko, nung pwede ang mamipi, o nga pwedeng mamipi, hanggang tuklip na namo yung malang ko, kuha na ka na ako, yung manuklip kayong malang ko. Ang ganda uli biyang, yung maglutong bulang lang, para ka na ako, manyaman na bulang lang, para ka na ako. She was doing things for me until the end. Amen? Amen. Kanya nung buriya pong isipan ng pong abaluing lugod na ng Diyos, ano ka kailangan dumayo? Lawenyo mo, akit yung, panamdaman nyo, kem puso yung, ing lugod babiyo, at ing lugod araranasan nyo, king metong at metong. Makanya niya naman, ing lugod na ng Diyos kaya katamo. Ali itamong linugod, pero ing Diyos yung minunang linugod. Ali itamong bibigay po magsakripisyo, ing Diyos yung migsakripisyo, binyene ing anak na para kaya katamuan. Amen? Amen. Nakupin po, dakal problema ketiking yato, mawala at kalinuan tamo, basta tatalan tamo kem puso tamo, natin tamong metong nga Diyos, na malugod a malugod para kaya katamuan. Bali po, bayo ko may opera kem puso, ing lawe ko kimbye, masantingin ni, matsuray ni, malas ini, swerte ini, mayan ini, masakit ita. Makanya ko po lawe. Anyang kaibat ko po may opera king puso, aliwana yung lawe po. Ganaganang bagay. Ganaganang bagay. Masakit ya, mayan ya, maswelo ya, maswelo, ganaganang bagay. Lawe ko na mo. Anting metong invitasyon at awos king Diyos, ban kanita mas lalo keng akilala ing Ginoo, ban kanita mas magikong malapit karingaliwan tao, at ban kanita mas malalam keng akilala ing sarili ko. Ganaganang bagay. Alayang matsurang balak ingapong Ginoo kaya katamo. Ala po, maniwala kayo. Pero ganaganang bagay malilyari, invitasyon at aws na ng Diyos, ban kanita, lalo tamong milapit kaya. Amen? Amen. Amen. Atin ko pong pakiramdaman metong kanta na bengi. Kaya po biyasang magkanta. Pero bali siguro ni kang Adele, kanta na po, To Make You Feel My Love. When the wind is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love, to make us feel God's love. Ita mo po yung talan nyo kayong puso yun. Kaluguran nakatamo ng Diyos. Amen. Sasalpantaya ko, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong magbibitaw. Pengagliking upayan ng banal na Espiritu, ni wait kang Santa Mariang Virgen, ni nasa lalam na mupayang Poncio Pilato, ni Pako King Cruz, Mete at Mika, tini paya ka rin Mete, tingkat mong albo, sinusiyang Mete, kaya pa ito siya banwa, makalokok, mananin ka, sikong kayo payang kutuay. Iba't ka rin magbalik kaya naman Kete, ban mo kong ka rin mabiyang, sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pangasama King Santos, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasugirang Meding Mete, at King Biela namin. idawuntala pong iniking Diyos, dinggang pamangailangan tamot panalangin, at nga tamong makisabi kaya, manatili ka kaya kami, O Ginoo. Para karing sablang mabibiyeking katutuan at lalakad king keang sala. Para karing magdulap king katutuan at pamekatagpo king keang sala. Manalangin keke ka, Ginoo.
manatili ka kaya kami, O Ginoo. Para karing darapat dewakan at pipili king dalumdum kesa king sala. Para karing magobra alang-alang king meto ngayatong migit makatao at magkapilit matad kapayapan karingaliwa. Manalangin keke kaginu. Manatili ka kaya kami, O Ginoo. Para karing milako na pag-asa at tala ng sika ng lumaban. Para karing manalig keka at magkapilit pasikan karingaliwa. Manalangin keke kaginu. Manatili ka Manatili ka kaya kami, O Ginoo. Para karing ero ay harapan ding karelang krus, uling binanong mapagal at siralob. Para karing mamusan karing karelang krus kaya bemo, at pakayan king pusan ding ngaliwa. Manalangin keke ka, Ginoo. Manatili ka kaya kami, O Ginoo. Para karing at subusal ding kikatang komunidad kristyana, ang mabibye bukod mo, para king karelang sarili. Para karing mirarake at tsukarelang uyab ning kaya pandapuso. Manalangin keke ka, Ginoo. Manatili ka kaya kami, O Ginoo. Ngeni adwan tamin sariltang kapagnasan. O Diyos ay pami, paboren mong aranasan niya at akilala ing lugod mo para kaya kamingan. At bustaming mikakahalugod kami, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tutuo. Paano sa ning ginuy kinaon kaning gamot. King kapulit kiligay ning kayang lagi. King kakatamang kasuklalad, king mabiyot ng santay. O Ginoo, daraon milaki kareting ain, ababye, kapayapan, at tula ke kami. Pasulungan mo iting kekeng kagalangan, kapamilatan iting Eucharistia, at pagdala mong kaligtasan ng yatu, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, isipan niya't luguran ng Diyos, pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Tunay pinkarapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King pamagmasusimi kaniting Kwaresma, kamalyan mi, tutulid mo, at kaisipan mi, yat namo ka. Susopan mo keng sumulong king kabanalan, at yampa mo kami, ingkalam, nimbiyeng alanganga, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Uli nita, kambeda rin sa blangkor ding angeles, daralit ming kakaligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon milaki ka deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adawon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala rin kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape, pe pasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaw para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya ka it para ka rin sabla, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, anting kapigaganakan, kanako. Gaganakan tayo ngining Ginoo, anya matulat ang ipasyaging misteryo ng kasalpantayanan.
Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo kayong lumapit king kang tulang, katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, yamong Arning kaya kaming Kura Paroko, at panalangin mila ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, nur man ka rin. Ading sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Jesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Nginipunting metong a familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaynay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan. Matula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you.
Pinipuing ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan na ning yato, mapalad daw itamong mayayawos, tanggap king Ginoo.
Manalangin tamo. Para po kintauling panalangin, agatanda niya kayong idukuring kaya katamong bundok, tahimik pasalamat king Diyos, akay patamo pa mong tinggap king banal na communion. Tetingan o Ginoo, adwan mit around me, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At para po ka rin personal tang intention, lalong-lalo na ring manyawad ka rin kaya katamong panalangin, Bapong Maria, mit mo aking grasya, ang Ginong Diyos, at kaya ka, nuwan ka ring sablang babayit, nuwan niya panamanin, bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Monica, ipanalangin mo kami. Announcement? Lukluk tamo po para king mapila na paganaka at kapabaluan. Kinpong daratang nga Biyernes, March 15, 2024, inki katamo pong Parochial Stations of the Cross, maganapya po king Barangay Santo Cristo. 4:30 po ning gatpanapon, ing pamitipon kitang Enoch Gas Station, arap na po ning Cafe Adi. Alas 5 po ning gatpanapon, ing pamuklat at dalit at panalangin. Kadwa po, king daratang nga March 17, 2024, kapat ng banwa po ning kakatamong anibersaryo ning online mass ketiking parokya. Pauli na ning lockdown. O umpisa na ning pandemya. Amigdalang takot king balang metong kekatamo at king mabilugayato. Uli nita, suggestion na po ning kekatamong kura paroko ay among Arnie, king daratang nga Domingo, March 17, 2024, ganakantala ding hanggang mayango biye pauli ng COVID-19, ang poding mayango biye, pauli ng natural death, dapat ketang kasagsaga na ng lockdown. Magsilbi lang anting frontliner. Nung malyari po, magdala tamong picture da, at bayo magumpisayng misa, ibilit alaking lugar ay isa dyaning parokya ketikilog pisamban para karela. King makapasubaling panalangin, bayo mayaring misa, abe-abe talang ganakan king kikatamong panalalaw. At panauli po, metong karing piutos-utos ning Santa Iglesia king balang bininyagan, ing misan mo man king pabanwa, sukat mangumpisalya. Uli na niti, king daratang nga March 20, Aldo Merkulis, maganap yung kikatamo pong kumpisalang bayan. Magmulaya pong alas 5 hanggang alas 8 ning bengi. Dakal pong salamat. Talakad-dangan po at minsan po pasalamat ko kang among at kaya kayo po inga kaya bida kayo ngayon Domingo. Takal po salamat kaya kayo ngayon. Ing ginumanatili kaya kayo at bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ing kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umekay king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. May piyabak po kaya kayo. Thank you po.